Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule Mizo te hian Israel chanchin kan ngai ven thin hle a thun tuma po hian Israel politics lem han zep tel lokila Israel sarkar thar pian thule Prime Minister tharan nei chungchang mangin video bul han tran te ang Israel Prime Minister ti le Benjamin Netanyahu ti hian inzom na anei tlat to a Benjamin Netanyahu chu kumsom pani tel te meu Israel Prime Minister atang to a Prime Minister ani na chu tun cholni zuni som pathum khan ti top sakani ta he channel atang po hian karon ti chuak to a sarkar thar siam thura opposition party che danvel po kan hreto inarin tun cholni kalta zuni som pathum hian Israel parliament chuan sarkar ding lai hi buna aneya opposition tangrual ho chuan MP pakhatin hena an changta ani tangrual sarkar right wing nationalist Naftali Bennett kai hoi sarkar chu apiang ta a Bennett hi ultra nationalist party Yamina party a an ho tu pa ani a tun in than hung bara khan seat zasom ni oma seat rukan la ani Netanyahu atho pui reng nuwa chuwa sanin opposition dangtene nan intel khom veta a tuna hian parliament an hena an chan na hi seat khat chawani a somru somnga pakwa in hena an chang ramani sarkar thar apiang ta seito angin he sarkar thar po hi party rang infin khom an ni a chanvo po anin semden den dona sarkar ni na sang prime minister ni na po party pakhat chawin an kutken don lova Naftali hian prime minister na kum ni achel putanga chumi nuwa chuan centrist leader Yair Lapid achel chunjom vedon thungani Israel prime minister thar Naftali Bennett hian athu choina a ramchung in rel bolna lam asoi wardeva tin United States le khovel ram lianten Iran nuclear deal ti nun le an tum chuna taka dawlet atum thu soya Israel hian Iran in nuclear an nei hi kan rem ti ngai don lovani ti in Bennett chuan urtakin asoi mel mate ne na in rem siam na Israelin an kalpui ngai lo thu soya heti lai hian kum tam tak chung US in Israel lo tho pui to na lom thu soya President Joe Biden achunga po Israel thlop na awangin lom thu soi bokani Netanyahu ai ma in Bennett hi nationalist Israel ten Zionist santi rum tak le vung taka Israel kai ruai du chi ani a Israel sipai opna noya Palestinian maktadoi tel ommek chungchang ero Prime Minister tharle Prime Minister kal chuak ta ta hian an soilo ve ve thung niruk indole na lo om to a Arab raman chu sak Israelin an obzui tak chu Israel hian sipai chak na mangina obbeta hei hi khobel sarkar rang te hian Israel hi inhuk to ka Palestinian ho ne naram hi pelet turin an du ani Israel hian a khwale tuita chen nan inte asanual to a aram zona na mangboka hei hi tuna Israel le Palestinian in rem lo na lian ber ani mekani Israel Prime Minister thar hi Jerusalema Palestinian tam tak cheng chu adu tu ani a niruk in dawlaya Israelin Palestinian raman chu sak chunga Palestinian noi tel cheng mek chu a Israel khwale tuita tan heram hida tumna meka Israel sarkar hian henglai ram boya hian a khwale tuita chen na turin in asachiam to ani khwel sarkarin an ron khak loya President Trump an Israel le Arab ram thren khat inkara remna siama zara Israel po hian henglaya ahmalak na te hi achol san ve leilok tari ani Prime Minister thar hian Jerusalema Palestinian omte chu adu ma se Israel sarkar thara hian Israel Arab Party an ve awangin adu ang chuan ma alak therin lovani thupia lutang Myanmar si pai chuan mi pui sarkar an pai thla a mi pui lamin democracy nei let le tumin si pai chuan an bei le ta mi pui suma leiral thuam mang chuan sipai te hian mi puyan baya mi pui te ven himna tural thuam tha te chu an nun na ti top tu an ni ta jok si thu nei na thlel te awangin poisoi lo nun na sang don la ka ni ta a
mipui sarkar om le thei nan thei top cho in mipui lamin an beya nambil sipai le NUG sipai PDF ten thei top an chu mek ani mania he channel atang hian Myanmar al thom chungchang ka ron ti chuak to a Southeast Asia ramte zinga chuan Myanmar hiral thom nei thaber pola ni phatlat maya kha video en tu te po khan Myanmar al thom nei khan a surprise lom renga hanbel chen chuan nambil sipai te ne mai thei ni in an lang tat lawani ral thom rang an nei te kan focus a chho than dona nambil sipai le PDF te nun na tam tak lak sak tu sipai sual te lai pui karon chop chuak dona an lai pui nei te hi engtenge tun ruma hian ngai thla in han clear ho te ang HH1 norin ko self-propelled artillery anti lai pui in sa seng thei angkhani a China siamani Friends hawin cashier an siam chua zulzuin Chinese ho hian an ron siam chuak ve a sangni pasari khan Chinese military chuan an ron pho chuak tanani Pakistan hian somkwa an leya Myanmar hian hetiang lai pui kal thei hi za somnga lai an nei bok China ero chuan hetiang hi amang to lo thunga ral chuata na asiam deuh bik ani alai pui hi AH2 155mm howit zarani a NATO standard ammunition MM za somnga panga aliana mangani KM somnga pathum vela mel matombuk po asua samthaya helai pui hian Chinese siam precision guided munition amang telbok alai pui hian minute khata alai pui mu pali atanga paruka phu chuak mana akhol hi achang kang veru phian mai silai muka chuana hi computer ne na thlunjom vekani a navigation le aka na turte omna chui chuana tur khol te chu he khola hian bun vekani lai pui mai ba ka silai thel tiang machine gun 12.7mm gun chu motor chi pa hian vo ani a hei hi tonchil in beina atangkai hle mi panga in he khol hian en kola lai pui phurtu truck hi WSS 5252 6x6 chassis ni in diesel engine mangani a horsepower hi zathum somthumani sipai thlona liana phurson thei tura duana ni boka hetiang lai pui regiment khata hian truck somni pali zelan oma battery command post phurtu truck pali te battalion command post pakhat te khom dan le borok viltu raider phur motor pakhat te en thlak na thok tu le raider khol viltu motor pakhat te regiment khata hian an oma Myanmar hian hetiang lai pui hi battalion paruka nei mekani artillery ana izinga chuan hei hi an nei that ber ni ina langa tuna Burma sipai chet na hian an lamang phal lo ni ina lang an ral thom thul khung zinga mi ani Nora B52 Myanmar lai pui thul khung pakhat le chu Nora B52 hi ani he lai pui hi Serbia siamani thunga alai pui dot hi MM za somnga panga ni in self propelled artillery ani pakhat man hi an siam chuatir chuan dollar nuai sari man vel ani a tuna chuan hei ai hian man sang to nge yang ton somthum pali arit ni in fit somthum paruka sayani a awang lam hi fit kwale inchi sarukani asan zong fit som pakhat le inchi thumani boka sipai pathuma tanga panga ten an en kolber thina minute khat chungin lai pui mu paruka tanga som pani a phu chuak mana KM somnga paruka hla po ka phakani lai pui lian ba ka hian machine gun 7.62 mo 12.7mm round chu bunani boka lai pui phurtu motor hi diesel engine mangni in darkar khata KM somko achakin atlan thaya horsepower zali so mani radar khol le khol changkang manga thunun thawani a hei po hi Burma sipai te hian tuna boina hian an la phor chuak lo ni angai ani hetiang lai pui hi Myanmar hian somthum anai lai pui mania in sa seng thei self propelled artillery akol zinga hian Soviet hunlaya Ukraine siam 2S1 Vozdika po Myanmar hian anei bokani tin hei ba ka hian lai pui hnu son chi tot artillery Myanmar hian anei nuala hengte hi chu advance lutuk to lawa ma se aka ero ana thau mai an hlui deuh to awangotin an hlo omna abo chuang lo chungzinga chuan KH 179 hi ani a hei hi Myanmar sipai te hian an hmangna sa hle South Korea siam ani a tunma indo pui rang ranga khan man rim ani thina US siam
M114A2 zulzuin South Korea hian aron siam chuaka M114A2 aya thra le changklung zoka siam chu ani helai pui hi ton rukvela rit ni in degree somli pakwa velin a herkol thaya minute thum chungin voili ka chu man anga ngayani KM somthuma thuya kap thei boka lai pui kodot hi MM za somnga panga aliana ni a sipai pasari atanga pakwa inkarin indona chuan an enkol thrina Myanmar hian hetiang lai pui hi za zet anayani Soltam M71 lai pui nu son chi ngal zet mai Israel siamani a Myanmar hian som paruk vela kol meka hetiang lai pui hi asiam tu Israel khuan amang tangkai le thina om kipur indona khana mang tangkai le ani keji sang kwa zani aritani a alai pui dot hi fit som pakwa zeta sayani indona mola chuan sipai pariatin an vil tok vela adot hi nei to standard ni in MM za somnga panga aliana ni a inchi sezong chuan inchi ruk bial ani KM somni pariat thlenga ka phaka lai puimu ahman hi amuk thok hataniang keji somli pathum le gram jasari lairit ni in bom thok na takani helai pui hi en kola nuam boka khovel ram sang sang ten an mangna saviau mai Myanmar Chile Israel Philippines Army Philippines Marine Corps Singapore South Africa Thailand Slovenia Botswana ten an mangmeka ni tin Myanmar hian thun buina a an man rim ber chu D20 howit zar hiani ome akodot MM za somnga pani aliana ni a M1955 hi D20 ti in an soi mai thina Russia in sangkha zakwa somnga panga kuma asiam chokha ani KM somni palia thue kap theya sipai pariatin an vil chotangai boka tuna Myanmar boina hian sipai sol ho hian hei hi an leklam phol tak ni inalang D20 hi Myanmar hian somthum vela naya hengba ka hian lai pui nu son chi ala nei nuala chipchiar tak chuan soi to lo mai la China siam type 59 1 hi som paruka naya hei pho hi tun boina a an chhop chho zinga tel tin Russia siam M46 anti anei boka hei hi silai dot inches nga bialani a Myanmar hian hetiang lai pui hi za somruk zeta kolani tun boina a po hian an chhop chhuak na sa hle hei ba ka hian Russia siam tho D30 M chu anga hle boka hei phe hi chu zanga somruk la ya nei ani sang ni palia tanga sang ni paruk inkar khan Russia hena tangin alaya tin UK kut chuak BL 5.5 inches medium gun chu zani somthum zeta nei bok inchinga point panga alien lai puyani a US siam M101 howit zar chu zani somli pani anei boka hepo hi indo pui pani na lai vela an siam chho kha ni a tunang laya hmana tan chu na changkang lu tuk to lo ma se a hlom na nep chung lova India siam 105 mm Indian field gun chu Myanmar hian soma kol boka hei hi India hian apek ni in thulak na chu na ziaka sang ni paruka Assamese helte beilet nan India hian Myanmar hne na helai pui hi ape ni a hriatani Myanmar al thom tam tak zinga lai pui ani te kan hantar langta a alonga phian mai inrun ain lai pui po anga mai thei ground lama po hei hian Burma sipai te hi apui ngei do ni in langa KIA te current sipai te ne na anin beina to artillery nu kwal lai pui te hi an mangna sa hle a tuna tan chuan khati zong kha ni phot mai se video dot lia ral thuam tang kan thur chuak le don nia